Hamba Friday. Oh, sakhona. Yeah. Mufisa? No, lutho ngiyayibuzela nje. Oh. Ungayikhohlwa iyolo. Amindo. Nalapho siya. Zonke ithi nje lapho. Okay. Let's start. Singaqala. Yeah. Singaqala ne. Okay. Oh my God. Chaza ufuna isizulu ukhululeke nje. Thatha ngokuthi sisendlini sayixoxela. Okay. Yeah. We good. Salibingelela bafowethu egameni lika Jesu. Thank you so much. Wesilo wakadlamini. Akekho omnye ST wakadlamini sengahlangana naye. Uyena nona kuphela engisamaziyo okwamanje. So yes, siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much. Thank you so very much. Yes, without any waste of time, today I'm joined by Omendi Esnaila, who is here for the very first time. Namhlanje yazi ngithola isimanga lo mzalwane uthola inamba yami kumfowethu uShabangu efuna umuntu ngapha eThekwini, kanti ngiza khona ngapha eThekwini the following day. Uthola inamba yami ngayizolo kanti ngiza eThekwini ngelanga elilandelayo. So namhlanje unathi ke lapha namhlanje sibonge kakhulu angithethe lithuba ngibingelele lentokazi. Osazana? Yebo sanibona bhuti. Uyaphila? Ngiyaphila. Nazo ya nakho. Yebo. Ngenzela ukuthi bakwazi ukuzwa kahle lapha emakhaya uzwakale kahle. Uzosikonfirmela nobafo lapha na if uzwakala kahle kakhulu. Yeah. Usinikeza introduction yakho namhlanje wale nkosazana esinayo lapha esivakashela. Oh ngisuka ngokhona la eThekwini. Okay. Yeah. Mendi wasemlazi. Usuka phi Mlazi? Kuphi Mlazi? Mlazi ngeke ngihlala eMlazi. Ngisuka ka J. Usuka ka J? Section J, yes. Oh, mina bengihlala eMlazi, bengihlala kune section lapha kodwa bayibiza section 17 T kwa T. Oh yeah, eMboshweni. By the way ke. Yes, nami ngisesemphohlo. Oh, I mean. Lapha S70. Kale kuthi se70 ke kuthiwa kwa T mabesho wena kodwa ke okusala thina asikwazi uthi sazi ukuthi se17. So siyabonga kakhulu Umlazi, siyabonga kakhulu. Besithenga lapha kwaMnyando Mall, siya lapha eMangosuthu eduzane. Yes, siyabonga kakhulu sisiwami. Thank you so much. I mean, it's an honor. Thank you so much. Ngicela ukhululeke. No, I'm Njengoba okay. usufike lapha ke ufike it's a Christian platform, ufike kwi-platform yabazalwane la khona esuke sithinta yonke into esuke iphathelene nomzalwane. Yonke into ephathelene nomphakathi, into ephathelene nomuntu, even umuntu nje uqobo. We host people who come here abawusiza ebantwini. We also host people who are also advocating izinto ezihlukahlukene ezinhle. We also host people okuba ukuthi umuntu uye okwi-position yokufuna usizo. So it is never masuke host umuntu la akekho umuntu esuke ukuthi uhosteke for no reason. Umuntu esuke hosteke la usuke ehosteke ngokwesizathu esifaneleyo. And yes, I'm acknowledging wonke ama viewers wonke asibukelayo emakhaya. Thank you so much, saints, in the name of Jesus Christ. By the way, let me take this opportunity again. We pray and then we go straight to our today's chat. Ngokumkholwa uNkulunkulu ba uzosihola ngendlela azosihola ngayo namhlanje. Heavenly Father, we thank you in the name of Jesus Christ. Your praise, it is so powerful. Your love, it is so powerful. It is so deep that we can doubt you. In the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you. In the name of Jesus Christ. We even pray for our guest here. In the name of Jesus Christ. We silence each and every spirit that may be so disturbing
into her testimony, into her message, in the Jesus. mighty name of Jesus Christ. We neutralize each and everything, oh God, that may be problematic in the spiritual realm, in the mighty name of Jesus Christ. As she's here, I pray, oh God, that you give her courage, you give her wisdom to articulate in the name of Jesus Christ, Lord, I pray. Amen. Amen. Dadewethu, ngaphandle komosha isikhathi angithathe leli thuba ngivele ngiphose kuyizintambo kusho njalo ngesizulu ngiphose kuyizintambo sizwe uba usisi sinaye lapha namhlanje yini lena eyenze kangaka uba ufise ukusixhuma. Ameni ngibingelele kuma viewers ekhaya nje ngiqale ngokuthi ngikubonge but ngomsebenzi wenu. Amen. Nje this podcast nje ingenze ngathi come out to ishare le nje ebengiyizi nje kuyona for so long. Amen. So yeah. Umendi as ngishilo before ngisuke eMlazi. Yes. Yeah, ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe egameni lika Jesu. I think indaba yami ngizoyiqala lapho. Okay. When ngifumana uJesu. Yes. So before I got saved, ngingasho ukuthi ngenxa yempilo, ngenxa yobunzima ebengikubonile from ukuzalwa kwami ngikhula kwami, I ended up like bengamthanda uNkulunkulu, bengingamfuni in a way ukuthi I was making it known. Sure. Bengi-expressa lokho verbally. Yabo mengibona like on Sunday mengibona umuntu esontweni ngizomdelela. Yabo ngizomdelela and I didn't care umncane umdala nje. Yeah, benganayo nje inhlonipho. Ngokuthi bengiyibuza ukuthi if ekhona engithanda, why did I have to go through kuzona zonke lezi zinto engidlule kuzona, ne? Until this Friday 2011 I was 21 years old ngaleso sikhathi. Shuthi anami ngisakhumbula bekhona oSelsile bokufonisa. Okay. Yeah, so nganginomngane ofonisa usebenza lapho. So uma ngiqeda into engiyenza endlini besiqala khona nje sihlale nje lo content cause ngasemgaqweni sibingelela abantu, mina ngideleleke meku Sunday nje. Yeah, so it happened, angazi kwenzakalani, but I felt hungry. Ngalamba ngendlela imbobo ngize sini, and then ngavalelisa kubona abangani nami ukuthi no guys ngendlini mina ngilambile. Mfundisi into engayisho, I was hypnotized by iZulu, because from ngisuka container lengishoyo ngiyendlini angikhumbuli ngihamba, angazi kwenzakalani, but imemory yami yabuya sengiphambi kwesonto. Okay. Kwakunetendeke lalifikile lapha ngasekhaya, so nje babehlezi bekhonza and they were annoying me if bekhonza ngithi lo mfundisi lo uzobeka itendela endaweni zonke wayezolibeka ngala ekhaya. Ngangamfuni umuntu okhonza uNkulunkulu ngoba ngisa uNkulunkulu uyakhetha, khona abathandayo khona ngabathandi, ne? So uma ingqondo yami if ibuya ngiphambi kwaleli sonto, ipulpit lalibheke eminyango, so lo wayishumayela wayedisturb because angeni angiphumi ngimile, yabo. So wagcina eyeka ukushumayela wangibuka. So the time engibuka nabazalwana abahleli phansi baxaye ukuthi ubukani. So mebephenduka bengibuka ngashawa amahloni. Mengisha amahloni ngaphandle eStratton because kwakuyinkonzo yantambama nje le yabo 6. Ngaphandle it was dark. Kwakumnyama ngathi kune load shedding. Yayingekho load shedding ngaso sikhathi. The only place eyayikhanya ilight ending. Then ngangena ke that time ngigqoke isikete esincane nje sejini. Yabo ngumuntu nje obona lathi bengayonhloso yami ukuza la. So ngingene ngihlale because kwakhona isade ligcwele, khona isade lingathi linehlale ezi empty. Ngihlale kulona ke leli because
nami ngiyacasa ukuthi ngifunani la yabo ngifunani yabo nje okay so ngihlaleke aqhubekeke then uGayi weshumayela aqhubeka and then he said umoya ngcwele uthi kule side akhombelele ngihleli kulona umoya ngcwele uthi kuleli side kukhona owesifazane okumele azokhulekelwa akeze la phambili yes so the time esho njalo somebody whispered in kuleli dlebe lami athi sukuma so umesho nayisevele ngasekhala ngiyabazi most yabazalwane bakhonzela umesho njalo ngiphenduke ngokukhulu ukuthukuthela ngifuna ukuphoxa lo othi angisukumi yabo uyangijayela I'm sorry so mengiphenduka mfundisi akho umuntu emva kwami sure ngiphinde ngibuyisela ikhanda lami phendula this guy wayisho like 3 times leyo nto and the voice engihlebelayo naye yayilokhu iphinda the more athi umangcele sizomlinda akeze azokhulekwela isho ivoice isukuma yabo okwesithatha ngibange ngisasukuma because manje ngiyabona akho umuntu la emva kwami even phambi kwami akho umuntu even kule masithi engihleli kona akho umuntu so ubani lo ongihlebelayo yo one ngisakwata ukuthi ngifike kanjani la ngisayidinelwe mina because mina ngihlangani nento kaNkulunkulu two ubalo ongihlebelayo so ngaba nalento ukuthi izilwane yabo ngavele nje ngaconvince ukuthi shuthi umfundisi waleli bandla unezilwane ngahlala ke shuthi yaqhubeka inkonzo ke then umfundisi wa take over ke washo ukuthi loyo owaziyo ukuthi uyena umangcele bethi akazokhulekelwa uwrong but ke next time asukuma lapho nje yo sengifisa iphelele inkonzo ngihambe then iqhubeka inkonzo ke ivalwe iphele so into eyenzeka mase kuvaliwe inkonzo ihlale ngangihleli kusona mfundisi the only thing eyayisebenza kumina kwakamehlo ngangibona kwakamehlo nomqala okay the rest akusasebenzi angisakhulumi angisahambi angisenzi lutho ne manje laba abazalwane laba abantwana laba sasikhula nabo abangibona bajabulela ukuthi awufanele umendi uze esontweni so bayaza bangihug and then mina I need help angikhona ukusho ayibo ngisekingeni ngibambekile la so I'm crying yabo kwehle inyembezi bayangihaga bayangijabulela yabo bathi ufike Sunday yabo nje yo lapho mina ngaphakathi I'm furious yabo because now I know ukuthi ngiyamemesa no right cool it's okay yeah ngaphakathi mina I'm convinced ukuthi kunezilwane la and manje sezingibambile kade one athi zingihlebele and manje sezingibambile yo so nje yo kwangalona isuku lami on that day yo kanti it was the date yami neZulu sure so bapheleka abazalwane ke kuqoqwa ihlalo kuze kusale lesi engihleli kusona bathi labo bafana bawuthuka beqoqa ihlalo bathi sisi siyakubona ukuthi unenkingi because ngiyakhala ziyaphuma inye ziyaflow siyakubona ukuthi unenkingi sicela ufike ubuye Sunday sizogrefer kusisi ozokhuluma naye bla 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 Sunday lapho ngiyafisa nami ukusukuma ngiphume angikwazi ukubatshela shuthi bahlale bangilindela abafana bayixoxele bangilindi because leke beyithutha ihlalo beyithutha bagcina bethi sisi because siyabona ukuthi ngeke kulate and ufuna ukuhamba into esoyenza like sebevalile nala itende ngithi liyafasa sesivalile nasophuma la ngaphansi sicela siyocima ugesi manje yo and ngaba nestress ukuthi maybe ucima ugesi lezi zilwane lezi zala itende zizongenzani yabo susi bahambe and the time kuba mnyama like becima ugesi that's when ngaqaqeka emze so mengiqaqeka ngiphuma ngejobani mfundisi ngabaleka ngayendlini la ngihlala khona angihlala ekhaya ngihlala yo mfundisi kuningi ngihlala emzini my mom umama azangikhulisa okay so it happened ngina 12 wayiqashile I was sexually assaulted at that age. okay Ngine twin sister went. So uma ngifike ekhaya
because abafana like bangivalela nje like 2 days then bangikhulu like kwakhona usongibona indlela engihamba ngayo uthi no ngikho right wabiza amaphoyisa so ngiyana amaphoyisa kugogo lesikhule kuyena asugogo we kanti shuthi ngalesikhathi mina ngikhinephiwe bazama ukumcontact umama and then mefika umama shuthi wangabo like I don't know what happened ngangingekho but judging from mama's wagogo ethi appreciate uhlale nathi nani yabo so ugogo wabo umuntu ongathi uyasiduba ngenxa ukuthi umama aka yes so wasiduba so mengifika ekhaya namaphoyisa athi ugogo ichazela amaphoyisa athi hey ngisahlanganela lezi ngane ngikhulisile umaza 1 2 3 so nje ngicela niyofuna umuzi wakaMpele ngizokuthi uqashe khona yabo like kaJomdala so akuyona distance even ugogo ayalela amaphoyisa ke sihambe sifuna luckily suthole lo muzi ne so ngifike ke amaphoyisa akhuluma noma bengafuna ukungena lapho kuleso story but okay. Yeah so amaphoyisa akhuluma noma athi uma yena ngiyakwazi ungiphelezela yena emsebenzini one athi bengikephi bebengambambili ngani lo shooting system bebenganibambi ngani lo na uthola into ayifunayo in yena uyasebenza ngakwazi okay angibuza amaphoyisa uma khokuzalayo lo ngisi mina ukube lo akafana because silama wela ngafani mina ngifana bakababa kancane okay then uthini system uyicopy kamabo ngisi mina if only uwend akayona icopy amani nami bengizosakusiya umama ne so yeah it happened lo muzi la eqashe khona mhlawumbe u3 days awuphela ngahlala khona wasicelela ukuthi sizohlala next or wakhona ku 2 room ngaphandle wacela ukuthi sicela silale naye angimazi noma inevisa noma nana I don't know his story but ekseni ngalo la ngisavuke ngekho wathutha yebo so kwabo ukuthi uwendi ka next door kwakuyiza yona wayithanda kuye ukuvasha khona so baxoxa abantu abadala ukuthi no wena hlala la ekhaya usisakho uzohlala la next door so kwabile so kwabile so simo so la ngihlala khona ke sekwenzeka lento yasesontweni because umngani wami lo engizothi wangithatha naye la like leli khaya yazi lezi zinto zama family yabo so sathutha sayokuhlala endaweni ezakhiweni so kwakungayona ikhaya right kwakucwele nje kuhlala nomba uxoshiwe kubo nomba nje kwakulo umuzi onganamthetho ngisho kanjalo ukuthi ya thina sasiloyo zoyingane ezingana nje yabo lo muzi uhlala nombani yes kwaku kanjalo so mengifika ke ngiqeda kubaleka from lapha etendeni ngifika ngiyakhala ngiphosa kusofa ngithi ngiyabonga ngiyakhala bathi yini ngiyakhala shuthi ngigcine ngibatshela ngithi ngiyakhumbula ngiswangena ngithi ngilambile eneke ngaya lapha angazi nokuthi ngifika kanjani ngaya kulela tende ngabanjwe ilana zakhona bangihleka vele babe akekho wayikhonza kubona ngaleso sikhathi yabo bangihleka ho wena ubuyapho nothawulambile nje nani ngithi yo yazi nje yabo shuthi on Sunday but before uqhubeke ngifuna ukubuza lento yasetendeni yeah ubanjwa yini kahle kahle etendeni uma ngizokhuluma indaba zezilwane ishilo etendeni nezilwane noma izilwane lezi ezazi kuwe ezazi kubambele etendeni mhlawumbe usinikeze clarity lapho no from my belief okay it was the Holy Spirit just that I lacked in knowledge yes yabo it was God engisondeza kuyena okay yabo so on Sunday angazi kwenzakalani mfundisi ngaphapha ama-8 uyazi mina ningi namantombazane niyaphikisana uthi uba uklinayo izitsha zonke lezo zinto but that Sunday ngavuka nepeace engakazi ngitshela ukuthi iya exist emhlabeni that is when engabona ukuthi it was God even from Friday so mengivuka nale peace le into ithi kimi ngaphakathi go to church the same church le ngiphume ngibaleka ngithi nezilwane and yayingekho into engimina ukuthi ngiyayiphikisa noma ngimelana nayo nani ngivuke ngihappy mfundisi ngihappy angazi kwakwenza leni ngivuke ngikline ngivuke ngenza into engazi kahle ukuthi if bengima senses zami bengengiyenza yabo ngihambe ngomunye
umunye umntwana ngimbusa ngicela ungibolekise nganganaso isikete eside nganganayo nje into ngangihlezi ngigqebhezile ngimvusa ngicela ungibolekise isikete angihleke because bayazi ukuthi mina ngigqoki nje yabo athi yini uzosenzani ngithi mina hayi ngiyesontweni angihleke okay athi ayisibheke lapha ebasket ngisithathe ngigeze ngigqoke ngihambe ngiye kuleli tende and leli tende angilazi nokuthi ngingena nini shuthi ngifike early yabo mengifika early ngingene ngihlale phansi kule altar le stage abayekhile ngihlala khona akafika imuntu yabo ngihlale hayi ngilinde bafike nga1 abazalwane kufike nalabafana beyihlala bafike nami ngilekelele ngibeke baqale bathandaza angikwazi nokuthandaza ngithuli baqale bathandaza ngibe puzzled wese bekuthandaza ngezilimi ibuye lento kumina ngithi yo what if na yabo because ngi understand ngisi wehla phile zilwane yabo kube khona lo mqondo lo ukuthi vele mina ngifunani la because mina angisonto yabo kodwa ngibe ngihlala yabo shuthi kuze iqala inkonzo ke ya nje ngilanga kwi front lo kumeqala inkonzo umfundisi meshumayela shuthi ngiwe yabo ngiwe mengiwa mengiwa mase ngiphaphama ekhaya leli kwakuhlala khona ugogo ekhaya leli engahlali kulona leli engahamba kulona ngina 12 years mengiphaphama ekhaya nababazalwane nanginje umunye ubaba nangumane nesitsha lezi kushisa la ama plate lawa thela nangu nelo shunqisa impepho yabo so ngibe confused ukuthi ngifike kanjani yabo so ngenxa ukuthi ngizophaphamela kule ndawo engayithandi ekhaya ngomalume la ngizalwa khona kule ndawo engayithandi kule ndawo traumatized as a child enginama memories amaningi engingawathandi yabo so ngibashiye nababazalwane ngiphume ngihambe so mengiphuma uma athi uyambona ubani ozohlala nengane nje edelelayo asho njalo so ngiphume mengiphuma ngihambe manje ngendlini la ngihlala khona nabangani bami lo baba lo eleke ngilandela lo baba eleke ngilandela shuthi kule ngimshiya ngicine ngim yabo ngishayela nje ukuthi no umuntu omdala ngicine ngimlinda yabo angibuze mntanami kwenzakalani yabo so ngisathi ukuthela ukuthi ngiphume ekhaya yabo ngithi mina apha ekhaya bangithande ekhaya bangenza 1 or 2 or 3 ekhaya this ekhaya that athi uyaphi pho manje ngisho no ngihlala ngapha ngimyalela ukuthi ngihlala ngakiphi athi mntanami angibuze uyamazi uJesu ngithi uba uJesu asho indodana kaNkulunkulu ngithi wavelwa mina ngihlangana noNkulunkulu yabo ngimbalele inkinga zami enginazo ama-anger ami enginawo ipain engiyithwele ngithi mina ngidlule ku1 ngi2 no 3 lo nkulunkulu ubekephi indaba kwenzeka kumina yabo mina ever since ngazala yabo nje ngimbalisele lo baba into eyenzeka ke yonke answer lo baba enginika yona he was wayephendula according to the script and then into eyayingangiphathi kahle engathi mhlawumbe yayingicasula uma ngiphendula it will make sense lento ayishoyo yabo lapho mina ngiza ngeconfident ukuthi ngeke abe neanswer yalento le ayishoyo yabo uma ngiphendula sonke isikhathi mengiphendula ngizoyizwa and the more ngizwa ingehlisa ulaka yabo ngagcina sengithama ngagcina sengimlalela sengimuzwa ukuthi lo baba uthini kumina yabo angibuze upho baba ngithi ubaba usashona athi ayichazekeke ukuthi yena umfundisi ubani ungwase Goli but la eThekwini uze ngomsebenzi kaNkulunkulu nani so lapha esontweni ungibonile ngale nkathi ngiwa wangibona nje wasibona isidingo ukuthi no man I need God kumele ngisondele kuwena noNkulunkulu naye nje ukhulume kanjalo kuyena so angeke asangiyeka wangitshela ukuthi yabo nje uhlala ekhaya uhlala
la uhlala khona kukho right uyingane yomntana usamncane nani yabo. So masethi uzohamba nami uzongiunderstandisa uNkulunkulu yabo ivangeli nani mase ngibuza unale iBhayibheli ngithi cha athi uzongithengela una iphone cha angizamele iphone le incane usigedle yabo yeah. So athi ngihamba nawe manje ngifuna ukuyobona la uhlala khona hayi ngempela sihambe ngempela mesifika abanganami sihlala khona ihlahla lapha sihleli phansi kwehlahla nje sihlezi sifakela ama-bum shots nje uyasibona ukuthi sabantwana abanganaNkulunkulu yabo shuthi absorbe lo ndawo ke ayibone mase yasho ukuthi no angikuthanda ohlala khona ngizocela ukuzamela mina indawo ozohlala kuyona kusho lo baba ngicela ukuzamela indawo ozohlala kuyona indawo enabazalwane because wena uNkulunkulu uyakudinga kumele ukwazi ufunda ukuthandaza njengoba ngizokuzamela iBhayibheli zonke lezo zinto and yonke into ayisho yayenza sense yabo because deep down as nami ngazi ukuthi I'm so angry at life, at the world, at God kodwa angikufuni I need help. Okay, so lo baba asho ukuthi sohlangana la etendeni kuzoba indawo yethu sihlangana khona la etendeni because vele alivala nje. Okay. Angitshela isikhathi ukuthi no ufike la ngizokuphathela iBhayibheli nefoni hayi. Ngempela ke ngiyeke ke etendeni abong anginemibuzo eminingi ke le ngimbuza izinto angiphendula ngimbuza ngigcina ngibe khami ke yabo ngicina nami ngibe willing ukwazana nalo uNkulunkulu cause into ayisho lo baba uma ngiphendula uzorelate into eseBhayibhelini uzongirelathela nje yabo mhlawumbe istory so Joseph obani yabo yeah. So zazi nginike comfort ke so angifonela ke lo baba engifonela ethi vula indawo ukuthi ifunda lapho umsihlangana uzongitshela ukuthi ngifundeni from that chapter yabo so siphile lempilo engifonela even ebusuku angifonela sithandaza even ebusuku abangifundise nama fasting yabo aphinda angisuse lapha kulela khaya yabo ngimtshele mina ukuthi no ikhona ikhaya engicathile right vele osisi bakhona basonta lapha etendeni engahlala kulona vele seke ngahlala khona before ila uma wayeqashe khona aziyashiya khona athi awayikho inkinga afike ahambe ababone approve ngihlaleke khona angifundise fasting nje so like sasmitha almost every day Monday Tuesday Wednesday iBible study nje thothi kulozo insuku siyafasta nani Thursday sambela imizi abashonelwe engangitshela endleleni ukuthi ngizoshareizwe yabo so ngingasho ukuthi lo mfundisi wayengigruma ngalendlela ukuthi wayengenza wayengangitotosa wayengenza ngibe angazi ngachaza kanjani lento ensindiso wayeyifaka nje yabo enganginika ichance nje engangirestisi sonke isikhathi ngangime nje yonke into engiyenza kumele ibe noNkulunkulu ibe noNkulunkulu esontweni Friday angifake iprogram engangitshelanga yabo but ngi-understand ukuthi no mhlawumbe ususuke ukuthi ngisabe ngijwayele ukukhuluma phambi kwabantu zonke lezo zinto yabo ngangasiyona ngedwa ke ingane yakhe yasenkosini babe khona nabanye but mina ngangilehle available I miss her almost every day yabo okay shuthi ngiphile lo mpilo shuthi igcina engena nami lento igcina ngiyithanda like kungabe sayena manje leke efaka ieffort yabo sisuka kumina kusuke kumina ukuthi othi ngifast ngingamtsheli yabo ngithi othi namhlanje ngizila ukudla othi ngifunde yabo ngimfonela mhlambe umoya engcwele mengi-interpretelile ngimfonela ngi-excitement ukuthi wow ngibe nokuqonda ukuthi lelizwe lithini yabo igcina lento sikumina sengiyiphila lo uNkulunkulu sengimbona uthando lakhe kade ngimzonda nje yonke leyo nto leyo uFriday sasingalali sasanje every Friday night prayer every Friday imfundisi every day lapha
every day lapha sasibhizi. So into eyenzeka kwafika kwasondela insuku ze Passover. Okay. Yabo. So Passover yami yokuqala angazi lutho ngayo yabo. So umfundisi ke cause mina nganginxusa esontweni. So wangicela wathi Mandy ngicela ube usher. Elube kwi ushering kulezi inkonzo yabo. Cause ngikubonile uyamthanda uNkulunkulu and uyakuthanda ukukhuleka yabo. Hayi ngangakuthandi kodwa ngivume ngicele umfundisi kwakuzofika nabafundisi abavakashile yabo. So okay angithi uMoya wena mekubize altar call wena uba ngemuva yabo nani. So meshumayela umfundisi lo invite. That was when ngingasho ukuthi as much as uJesu ngamamkela ngaphakamisa isandla nani yabo. I was convinced ukuthi kumele ngisindiswe. But ngayinkonzo zentshumayelo that is when intshumayelo kaNkulunkulu ihlaba inhliziyo yami ngazi noma uyangizwa yini is lento ayishunyayela lapha kwayiyona ngathi iyona eba i-light eba i-bright i-understanding yami yathi kwangathi ithi ba more deeper lento kaJesu ya like ya connecta kakhulu kumina yabo. So he was powerful lo mfundisi wayeshumayela kwabizwe altar call after inkonzo. So mhlambe ukuhamba kwami noJesu akubanga even isikhathi eside mfundisi mhlambe kwaba i-period ya 2 to 3 months before kufike iPassover. So mekubizwe altar call as iasha ke mele sime la emva kwabantu nani. Ngaba uqalo wayo. Sure. Yabo. Ngaba uqalo wayo and I'm a prayer warrior at that time. Yabo. So angazi ke kwenzakalani ezingwili angazi kwenzakalani but ngiphaphama lesontweni kuyascreenwa kunesiphithi nje engasiqondi nami ngilele phansi ngimanzi yabo ngisho bezama ukungivusa angazi kuyascreenwa kuyathandazwa abanye bangibuka baxwayile nami ngiyaxwaya kwenzakalani yabo ngibona futhi especially ingane thina zalo baba esihlezi sihlangana nazo la itendeni yabo siba ne Bible study most yazo zikhona kulaba benza izinto ezifana omunye emile eqala zodongeni omunye uyabanjwa ujahuma wakhe yabo nje yabo ngathi de ukuthi what is happening yabo shusi bahambe abanye bazalwane besala abanye esihlaliswe phansi yabo like sikakwe ne sibuze Mendi kwenzakala nami ngiconfused kubuzwa kuthina kwenzakalani angazi manje ngithini ngibuze kwenzakaleni mina ngicine ukukhathi ngiasharisha kuthiwa no wena uwile yabo uwile ngithi okay pho mengiwile bathe indlela obe still ngayo mowa yabo it was so obvious ukuthi no this is not from God yabo nginga understand ngiyamthanda uNkulunkulu. I love him more than I hated him yabo ngiyamthanda and ngiphumile ezweni mfundisi ngashisa yonke into yami eyayizwe engangigqoka every day of my life hour lali waste elingana uNkulunkulu yabo so kwenzakalani manje yabo ngiconfused nami ngididekile yabo so abazalwane ke umfundisi ke leke phone agcine akekho umentor yami umfundisi lo ehlangana every day ake nomnikazi webandla okay yeah imentor nje wayengekho kulezo inkonzo ze Pasika so intenzeka Friday before kuqala inkonzo ze Pasika lo Friday previous sasiya kwi net prayer as usual okay
So sihamba bazalwane angise sihamba sulayini mina ngangihamba ngemuva kwababake. So mengibona la ekhanda lakhe ngibona umqhele wameva yabo. Ngiye ngeexcitement kuyena ngimtshela ngithi hawu mfundisi Sibanibani la ekhanda lakho yazi ngibonani because wayesengazi ukuthi ngijwayele ukubona nje kule sikhathi esincane nje ngihlala noNkulunkulu nga receive igift yami nje kuNkulunkulu wayekhuluma kumina ukuthi engikhombisa this is where your destiny this is nje none like engitshela ukuthi ngubani kuyena ikuphi esizokwenza naye zonke lezo zinto yabo so ukubona that was part of igift yami engayi receiver yabo so uma ngiya kubaba cause yena umuntu oqala engimtshela if I saw something if I dream something nje spiritually so ngiyakuyena ngimtshele how baba yazi nje basihamba la ngemuva ngimbona umqhele wameva kind of like it was exciting for me because umqhele wameva ngiwazi kuinkosi yesu Jesu yabo kanti yena uyazi ukuthi shuthi kuyena sekuyinto engekho right yabo ngimona ebusweni ujwayele ukuthi mengishara something abe excited yabo abonkulunkulu nani bas ngimbone engasabi mnandi ngifeel bad ukuthi why manje yabo ngingasabi right siqhubeke sihambe sekwi enkonzo ku prayer enkonzweni wayeshelela ukuthi kunosisi abazofika yabo kunalabo sisi special nje abazofika yabo sho sekugcine sekulaka sikhonza siyathandaza kuze cishe kuyasa yabo abafiki ngikhozweleke ephume ngene phone abafiki mase eyasho ngathi hayi kahle kahle labo sisi athi wayephethe laptop esikhonto kumele silalele la labo sisi ibona abazo like lento selalela la ibona bebezoyisho yabo kodwa manje bebengafikanga ke sho mhlawumbe sebezofika next time yabo so uma silalela lento eyidlala ku laptop iyona i-testimony deliverance yama devil worship yabo so athi lo mfundisi shuthi asibe uNkulunkulu uthi abafika ngoba shuthi mhlawumbe uNkulunkulu ubone ukuthi mhlawumbe ufika kwabo bekhona into ezo disturb or yabo so mhlawumbe ukuphunyuka from uNkulunkulu yabo and that time mfundisi ngiyamthanda imentor yami ngiyamthanda because through him I saw lights ungikhiphile kuloyamendo ohleze ediniwe loyamendo ongahloniphi yabo and through him sengazi uNkulunkulu sengazi uJesu sengisindisiwe senginale liqinise engilaziyo from kulamanga le isisebehlezi singitshela sona mina yabo so nje ziningi izinto engangazisho ezazingenza ngimkhonze lo baba yes abazalwane babe khona but yena he was there full time yabo engiphantela ngisho ingubo engicelela kubazalwane ukuthi yabo ngingabulala excuse ukuthi angizange sonke ngoba anginaso iskate nana so uwaye ubaba kumina yabo lo mfundisi lo shuthi kube lezi inkonzo zephasika mase bayasitshela ke umfundisi asino ngani zami thina ke sangathi sasihlaselwe emoya ngaleso sikhathi asino ngani zami umfundisi Sibanibani akaveli uNkulunkulu umfundisi Sibanibani ukuthi hayi ngingayizwa lento abayisho ngibe in denial cause manje mina sengizazi ukuthi ngikubani kuNkulunkulu ngenxa lo baba yabo hayi ngeke ngibe nokuphika kanti sengenza iphutha uma ngiphika abazalwane babe convinced ukuthi shuthi mina I know something yabo shuthi mina whatever le umfundisi lo kade yiyo nami ngiyiyona yabo so now ngiya interrogator kunalento ukuthi angikhuluma iqiniso yabo ngi-confused manje iqiniso lani ngiyathandazela they are casting me I'm very confused kasi how ngiyaqhaka kwenzakalani yabo and manje njengoba kwenzeka zonke lezi zinto kunalokho kubuya lo yamendo ukuthi
yabo, cause mina ekhuleni kwami I'm always ngihlezi ngi-wrong. Yeah. Like for instance njengoba ngisho ukuthi I'm 12 years old ngibanjiwe abafana. Ubuza ukuthi why ngabanga lo banjiwe, yabo. So leyo nto ngi-experience from age 4 years ngikhule nayo. I'm always wrong, yabo. Hlezi nje, yabo. Hlezi ngithwalile, yabo. So manje lento sizowenzeka la esontweni, yabo. Mina I was so happy ukuthi kanti ukhona umhlaba engamkelekile kuwona, ukhona umhlaba engumuntu kuwona, ukhona la engithandwa khona in the presence of God, abazalwane, yabo. So mase yenzeka lento, yabo, now isingibuyisela emuva, yabo. It's like iya confirm ukuthi no kahle hle wena, this is who you are. Uyilento yohlezi nje yimbi wena, yabo. So yangiphazamisa. Yangiphazamisa kakhulu. Yangiphazamisa kulo uNkulunkulu bese ngimazi, ebese ngifakaza ngaye. I was very active njengoNkulunkulu. Bengingekho shy. I-age group yami nje bengisengilo umuntu onaleso step ukuthi ayisekho into engikhulumayo, it's God, it's Jesus, it's salvation, yabo. So and then now kwenzakalani and enye into eyangifayile ipress, abazalwane abayithathi indaba yami ngithi angazi lutho, akazasho lutho kumina lo mfundisi nani bathatha le phone le uGedlemba lo ngithi wangithengela wona, bayawupheja bafuna ukubheka i-conversation, yabo. Cause umfundisi le ibandla kade ekulona before azafike la ekhona ngathi wakwaba naye ne-girlfriend, yabo. So manje sebeyahlanganisa izinto, it's like hlezi yabo, njengoba ngiyamprocessa because mhlambe siyajola, yabo. Zonke lezo zinto the more bengibuza the more zing-oppressor, yabo. Heybo ngiphazamiseke then. So and ngibona ukuthi la there's no way out ukuthi, cause kwaku Friday, Saturday, Sunday ngilo yonto mingize esontweni ngizobuyisela eceleni, yabo. It's like manje ngeke besakhonza mina nginga confess believe me man of God, angazi lutho, ngisashona namhlanje angazi lutho, yabo. So kube lokho ke ukuthi sengiyilento engamukeleke esontweni mengifika, cause uyazi inkonzo zephasika ziningi, khona yasekuseni, khona yantambama, nangomgqibelo khona ezinye. So mengifika mengihlala bayasuka ngile nto sebalekelwayo even ekhaya lele sengikulona, yabo. Sekhona ungathembakali, yabo. And nakhona ukuthi yini i-developship angazi, understand ukuthi okay uma uyilona uyingozi kanjani, zonke lezo zinto, yabo. Ndongi aware ukuthi okay usuku ungakhonza uNkulunkulu mhlawumbe uservice kodwa angazi ukuthi, yabo nje yabo nje yangilimaza lo nto umphefumulo, yangilimaza. So kwaba khona umama, thank you Holy Spirit ongikhumbuza, kwaba khona umama athi cause ngangiluke enye ihistyle kwakuthiwa freedom, athi no ngiqaqena ikhanda lezi zinto sithathana uyangena nalezi zinto lezi ze yabo zenwele, shuthi bangiqaqe. Shuthi on Saturday mase ngilele lapha ekhaya la ngihlala khona, mengilele, yabo. Cause sengumuntu ohlezi ethandazela, umuntu ohlezi yabo ngisakuthona nokuphumula ngithona, yabo. Shuthi mengilele kube khona into ewayo ekhanda lami, yabo. Kunokhaphethe la ngizwe iwayithayo yayinkulu, kodwa uma sengibheka kwakuyinto encane nje emnyama iyisakho le yanto unezizinto angazi ngizoyichaza kanjani, engathi engathi ibambo. Zazu 7 or 8 angazi. Ngiyithatha ibe weird emehlweni nami lento ukuthi yabo nje nami ngangihlasisi futhi ngizwela ukuthi lento iphuma ekhanda lami, yabo. Ngikhombisa ugogo, yabo. Ugogo wakulomuze engihlala kwasho, ugogo ukhonze ekuphakameni, so izinto moyingcwele into eningi, yabo. Ngibothi no angikhombisa abazalwane, kwakuzoba khona inkonzo ekhona ntambama, ngiyibeke lento kube ibe khona inkonzo, ngisho ngithi na into eqhathaka ekhanda lami, yabo. Kuthiwa yini le, hayi
bayibheke abazalwane bebuzane beshuthe babuzane kuvela ukuthi i-wheel steering somkhumbi. Yes. Steering somkhumbi. Steering somkhumbi. How? Steering somkhumbi ngihlangana pho mina. That's why ngaqala nami ngabona ukuthi okay, shuthi kukhona into wrong ngami. Yebo, shuthi ikhona lento engayazi nakusekuphuma ekhanda. Yeah. Ikhona yebo. Kodwa futhi part of me ngiyibuza ukuthi why I was having these dreams from God if futhi lo baba lo engekho right. Yabo, nokuthi lento ephuma ekhanda lami angiyibonanga kanjani. Yabo, akuyona kuphela khona isikhathi ngangigeza eshaweni kwaqathaka i-ring egold i-drain ka lapha inembobo phakathi la ngangigeza khona ngiyibone iyaphuma ngayibona iyongena kule drain but mase ngiyibheka angisayiboni yabo. That's why nami sengihleli ekhaya ngisakhonza nje ukuthi angisamukelekile bazalwane ne. So nami ngibe naleya nokuyibuza ke manje nalama doubts nje ngibe nama questions amaningi ukuthi kwenzakalani umentor yami lo akasatholakala akaseze esontweni inumber ayisangeni asafoneleki yabo. Hey ngidideke okay ngilontuze ngi-accept ukuthi okay zikhona izinto ezi-wrong ebezenzeka engingekho aware ngazi yabo. Ngithandazeke manje sengithandaza sengithi Nkulunkulu please show me something, say something because angi-understand iyangidiscourage yonke lento eyenzeka la. Waqala uMongcelo wangikhumbuza wathi because emaphupheni ebengiba nawo akhona amahle akhona ebengawaqondi. Wathi uyakhumbula uphupha ungaphansi kwamanzi. Okay ngayingaphupha ngathi ngisesontweni yabo but ngibuka ukuthi labantu esikhonza nabo labazalwane bonke bagqoke ublack bafaka ama-hood. Lo ome ezumfundisi naye ufake ihood. Kodwa mengibukisisa imentor yami ne mina ngimile nje ngapha eceleni ngifaka ngangigqoke ingubende epurple ngimile nje ngapha eceleni bona yabo. So ngiphaphame yabo uMongcelo uyangikhumbuza ke manje shuthi izinto I wasn't paying attention kuzona yabo. Ngenxa ukuthi angazi mhlawumbe lo baba ngimkhonze ngalendlela ukuthi bengivaleke ngisha emehlweni because angikhumbuli noma ngamtshela ngalelo phupho nangima ngimtshelanga yabo. So mengikhumbuza lelo phupho ngicabanga ukuthi okay shuthi it's true yabo lento abayishoyo because ngihlanganisa into ephuma ekhanda nokuba phansi amanzi yabo. Ngithi okay shuthi bengirecruiter hayibo nginga-understand umfundisi behleze engekho esontweni umuntu abahlezi ushumela lo mfundisi umuntu abahlezi nje holy inkonzo lo mfundisi yabo. Ngiyibuza ngithi pho abazalwane laba abanye ke yabo nje lo mbuzo le yabo ngicine nami sengiyeka kwayona lento yensindiso ke manje wawa ke manje ngingasho njalo okay yabo. So ngaqala ngaba umuntu engathi uya ezweni yabo because before lokho i-rape ngaba ne-trauma too much nje indaba zabafana yabo because bengamfuna umuntu ongithintayo yabo. I was introducing lento le LGBT. Okay. So I didn't know ukuthi how kanti abantu besana bayakwazi ukujola ngangena kuyona yabo. Ngangena kuyona before ngisindiswe yabo. So uma sengisindisiwe ke noma ngiyaphambanisa yini but uma sengisindisiwe ke ngaqala ngadate. Okay. So uma ngidate this guy kanti ila umzima ke buqala khona ke manje. So uma ngidate
I met this guy la eTown, we exchange numbers. Unganginomngane wami yena wayemazi kahle lo bhuti loyo. So sakhuluma like umuntu ozongikhipha segateway sobuka imovie nani yabo. So ngi-available vela ngisathandazi angisandani yabo. Kumina ngaleso sikhathi nganginale nto ukuthi uNkulunkulu again azange angiprotect. Wenza the very same thing le benza ukuthi ngingamthandi. So akangiprotectanga namanje. Yabo ungizwanise nalo baba lo and now emphakathini and itende elangasekhaya. Ingasekhaya la lento akusayona into ephelele la esontweni isi all over. Yabo sengile nto nje topic emphakathini yabo. Vele mina I'm being rejected from ukuzala kwami yabo mengizwe ukuthuma wethu sishiye esibhedlela safika ngeambulance abo nje itraining yabo maningi ziningi izinto ezingenzakalele ngisomntwana yabo from omalume in nje ngikhula yabo engiconvince ukuthi yabo because into eyenzakalayo uma ingane okhulu ungathanda ugcina nawe ungasithandi yabo and whatever ekwehlakala engekho right ugcina usuyikholwa ukuthi oh shuthi nje this is who I am yabo. So uma sengiqala uma sengijola ngiyanalokho nje ukuthi kahle mina nangu mina yabo lento bengizama yikho vele uNkulunkulu angithandi yabo. So I'm back there kule yanto le yabo eyamanga engekho. So kanti kwakusuku lami olungekho right ngayo la. So emotweni kubhuti kukhona elekwe fruits kukhona 6 pack la yatshwala yabo. Angi-offerish yabo. Aqala ngi-offerish utshwala ngithi no angiphuzi. Athi okay angithelele i-juice ngiyiphuze. But abuyele kutshwala athi awuyini ayikho yimbi lento ayibabi iphuzu uzoyizwa ngathi Sprite in yabo. Manje sisuka emlazi kaJ sizisize siyodlula sifika ko-D ayikho into esikhulumayo la about lo budlelwane bese sibuqalayo nje itopic ngokuthi nje mina ngiphuze ngigcine ngize ngi-annoyed lo bhuti nje la ngiconvince ngayo ukuthi ngiphuze le kwakuyi-Valta isider yabo. Ngisokhe ngivulele yabo but ngicikeke nje ngibe off ngilithathe ngiphuze mhlawumbe ngashama sipha u3 or 4 elekethi uyaza-ke ayibabe ayikho nje ayikho yimi ngithi so imoto mesizongena ku-freeway ngiqale ngizwe amalunga ami omzimba ngathi ngiyayetha ngathi ngiphelela amandla yabo. Angibuza right ngihlela kwi-passenger seat ngithi mina because ngangekho exposed kutshwala ngaleso sikhathi ngithi mina angazi mhlawumbe sengiqala ukudakwa. Athi hayi no lala angihlisela i-seat athi lala ngizokuvusa uma sizivuke sifike emall. Hayi nami ngempela ngilali yabo kanti that was it. So mengiphaphama I'm naked imovie sasoyibuka izoqala u12 ngiphaphama sekukhanya ugesi yabo. Ngiyayibuza ukuthi hawu ngikhumule nini kanjani yabo hawu yabo. Mengithi ngiyavuka ngiyes amandla wekho ngithi amandla wekho ngidisi but ngivuke ngodo le room engikuyona empty nje yakhombe ngivuka ngilele phansi ngiyagodola ngibambelele ngodo ngake ngiyapha esicabheni ngigudle uma ngifika esicabheni asikhiyiwe ngiphusha umnyango ngizwe abantu abakhulumayo ngize yabo ngize ngiphumele kwi-passage ngiyamuzwa usefonini uthi shesha mfethu lengane izozivuka. Yes ngizwe as an victim ye rape kwaba obvious kumina ukuthi okay kwenzakalani yabo because one angigqokile yabo ngibona okay kwangiphinda futhi lokho. So ngize shuse mengiqhamuka ngithi sasefonini according to him it's like wengakabi ready ukuthi ngivuke because wathuka yabo. Methuka avala ucingo yabo ugqoka iboxer shorts adonse ugwayi ne lighter kuba ngathi uyanaba kuba ngathi relaxed more alight ugwayi
Mengibuka lapha nazi ingubo zami, icathulo zami nayo yonke into, isikhwama sami, ifoni yami, nakho konke la. Yabo? Ngisondele ngilibone iphenti likude ngidonsa ijini. Ngithatha ijini, ngihleli phansi amandla okuma awekho, ngihleli phansi nginyuse ijini. Ithe sila athi wena ubathe qoq ngimzibe ngidonse yayinela majina elastic ezansi asukuma asubane othe qoq avela ngishanga impama mengishanga impama ngivele ngiwe phansi mengiwa phansi ngibe nokuthi uma ukuthi ngiyafa namhlanje angifi yabo nginaleyo nto ukuthi uma ngifeke angifeke yabo because I'm tired of life why mina hlezi ngizo experience izinto hlezi yabo nje ngizama ukubalance ngosofa ngisukuma yabo ngikhumbule emotweni sisasuka eMlazi wa receive call yabo athi ngizokufayela imali ayo ethanda imali wena makabani ethanda imali yabo shuthi ngithi mina hawunengane athi nginengane entombazane uma ethanda imali kanje yabo so mengisukuma ngikhumbula ukuthi lo bhuti uthe unengane entombazane ngivela ngithi ke yazi mfethu lento yenza kumina bazoyenza enganeni yakho shuthi asule lo magama yes angishaye ngivela ngikusofa ngiwele kuona usofa aza agoqe kumina like esifubeni angipressa ngamadolo angiqini yabo so mina as umuntu oyesayidelile ngokuphila noma ngafa ngilontuze ngiyamthuka shuthi athi wena ngoba asebenzisa inhlamba athi wena ngoba unenkani osingiyolanda isibhamu so the moment esho njalo osingiyolanda isibhamu ngibe nalonto ukuthi ebo ngizofa ngempela kuba ngathi ngibuyelwa amandla so mengibuyela amandla ngivuke fast ngangubona umnyango ekitchen ngigijime ngiyekuona because wasuka phezu kwami oya kwelinye ikamera nothi lele bese engiphaphame kulona elinye yabo ngigijime ngemnyango ekitchen mengithi handle ku CKU ngibona kuphephuka ikhethi ngigijime ngihambe lapho mengithi esliding door ngizivule mengiphuma ngiphumela kwibalcony mengibuka phansi kukude phansi so aqhamuke this guy usasiphatha ngempela isibhamu ngisabe yabo ngithuka ukuthi ngiyafa ngivele ngigxuma kanti uma ngigxuma ngise-third floor mengigxuma ngizwe sound emadlebeni ithi qha yabo mengizwe sound kanti amathambo ami la waqhumayo mengithi ngiyasukuma ngiwe kanti sengiphukile amaqakalo uthunga yazi swami ukukulokuzana nje disturba kancane ngibuka isikhathi sethu indlela esisimi ngayo ngicela ukuthi senze kanje because mina nawe ngiyabona part 2 uphoqelekile ngicela senze kanje ke sicreatele umbukeli wethu isithombe sika part 2 ukusummarize okanye ukuhighlighter inqubeko or the continuation of ingxoxo yethu of part 2 wethu if ungakhola nje ukuthi ugoqe ngenzela ukuthi ukukhandela umbukeli wethu ukuthi upart 2 wethu uzobe revolver okanye uzobe about what because ibuka isikhathi sethu la ukuze bese sizokwazi ukuthi si organize our part 2 okay ayikho inkinga okay so ezingisho ukuthi khathi ngisa devoted noNkulunkulu kunama gift engawa receiver like a vision like I used to see things yabo so eyokuqala ngangibuye edrobheni ngihleli kwi front seats kwaba khona izwi lithi look up uma ngibuka phezulu ama clouds they gathered nje kanje and then I reshape in the form of eagles I gqoka ama crown and then the voice said this is how we are looking up to you kusho ivoice yabo
So ngiqhweba usisilonga ngihleli naye eFrancis ngithi mina hayibo uka ngimkhombisa lento enhle ngangiyibona akayiboni no driver agcine lunguzile akayiboni yabo. So that is when I received a gift ye prophecy. Awesome. Yes, from that day. So into eyenzakalayo mfundisi yo ukuthi kuningi engidlule ekona but into eyenzakalayo izinto zobumnyama visible kumina azikho hidden. Awesome. Yabona ke kule landelayo ngizothanda ukuthi singene kuzona ke straight sesikhuluma nangazo ukuba uzibona kanjani and mawuzibona kwenzakalani kuwena since manje singumntwana kaNkulunkulu mawuzibona zonke lezi zinto lezo how do you deal with lawo ma realms lawo we kingdom of darkness but nje ngicela ukuthi senze kanje siswami uNkulunkulu uzosiza mhlawumbe ngenze kanje ngikunikeza ithuba wenze amazwi akho okugcina esingaconclude ngawo because of time and then sizohlela uphathi wethu so sizokhuluma off air. Okay. I will say a question to the body of Christ. Umbuzo wami uthi kwenzakalani ebandleni likaNkulunkulu? Yeah. The reason I'm asking that is because ngibuka abantu who are working for powers of darkness or Satan, they are more loved than abantwana baNkulunkulu. Okay. So ngibuza discernment ebandleni likaNkulunkulu. Yeah. Istory semento yami ngize ngisichaza kangaka it because I'm realizing ukuthi lento kade yaqala ne and it's like ayinayi ending. This man of God, this devil worshipper man of God esangigruma sangazisa uNkulunkulu nje sangikhulisa enkosini kanti esine agenda yaso sona. Yeah. Yebo. Sizama ukungrecruiter to the powers of darkness. Where was the church? How many of the children of God whom are being recruited by these people sikhona sikhuleka? Yebo, because it's obvious ukuthi this man of God, it because of what he saw in me. Lento uNkulunkulu athi engibumba wayikhuluma in my life. Yena he approached me to abort this thing. So ngicabanga ukuthi kupart 2 I will go deep into that. Yes. Yeah. Pastor Mom, asibonge kakhulu bafowethu. Thank you so much for joining us to do our part 2. So discussa naye udadewethu la khona sizonilethela upart 2 bese sesingena into deep wazo lezinto lezi ayithintayo kule avala njengamanje. If you want to come to the show 0788 417 844 uthumele WhatsApp okanye uthumele i-voice note yes and then asibona nalapha na eSoweto Dlamini Multi-Purpose Hall eSoweto ngomhla ka-31 October siyobe silapha eSoweto. uNkulunkulu makanibusise ke yes ake ngithi 31 October 2026 because maybe someone might be seeing this video in 2 years to come, 3 years to come. So 31 October 2026 sizobe sisedlamini Multi-Purpose laphana eSoweto. uNkulunkulu makanibusise anifihle sibonane kwi-episode yethu elandelayo. Udadewethu uyabuya sisazongena into deep yalento. God bless you. Amen.